Vele kungukuthini ingane abayiphathi kahle obani o-anti kanye nogogo obani omama ozala ubababo yabonani. Umntwana kodwa ahlale kuze kufike isikhathi ukuthi ubabakhe hhayi uyeza vele uzomlanda futhi isikole sesizovulwa nje. Hhayi vele abuye amlande umntwana ambuze ukuthi bekunjani. Athi hhayi mina baba angisafuni ukubuyela yabona angifuni ukubuyela. So uma ngihamba at least ngihambe nawe ngingahambi ngiyi-one ukuthi ube khona. Ubaba vele ayifunda ivaliwe ukuthi shuthi abamphathi kahle umzala. That's why sekathi ufuna ukuhamba nami uma ngiya le. Hhayi ukuthi ahamba ayi-one yabona. Alright-ke bahambe bafike endlini. Uma bafika endlini, hhayi umama vele-ke which u-step mother ka-girl. Umbone ukuthi ukhiya amagaraji uyanyanya ngaphakathi vele. Abhoreke vele uyabona ukuthi lo mntwana sekabuyile. Hhayi umntwana wazi ukuthi yini umamakhe yabona agijime vele uma egijima vele ambona amhage vele kungukuthi vele yena unalento ukuthi umamami. Hhayi noma amhaga yena akamhagi back uyabona ukuthi umntwana makakhaga mhlawumbe uzambrashisa inhlokonyana nje but angayenzi lutho vele. Hhayi vele kube right umntwana angamayindi. I mean mncane umntwana onama-7, 8 usesemncane loyo muntu loyo. Hhayi o-right vele angabi nenkinga ubabakhe vele ahlale naye unjani ugogo anti zibani unjani hhayi baba ba-right ini. Athi hey mani akumyekele yekela loyo mntwana sekusho umfazi. Yekela loyo mntwana mani eish awubuye ngifuna ukukhuluma nawe just ukuthi angaloku akhuluma nalo mntwana like mayeloku akhuluma nalo mntwana uyambhora. Yami-annoy-a sekayanyanyiseka nje mayeloku abhiza entertain lo mntwana. Hhayi vele zihamba iy'nyanga. Atete vele mayeteta umntwana intombazane yabona. Ugele athole umntwana intombazana naye. Hhayi vele makathola umntwana intombazana abone azazitshele phakathi ukuthi okay lo uzofunani ke because intombazana yethu sesinayo yena usazoyenzani because isidingo sakagele angisasiboni. Ngoba sesinogeli wethu mina no-brothers uya-understand. Hhayi vele aqale-ke yena makathi phuma ubaba emsebenzini usele nobani usele nalo nomntanakhe amzele. Sele nalo amthola nendoda nalo amzele. Aqalise athi awuzuya esikolweni. Esikolweni awuzuya kumele ngibe busy mina la endlini kumele ngikline kumele ngipheke wena into ozoyenza uzogada umntwana. Uzogada umntwana uma ekhala uyangitshela ngizokuphephisa yena la mqolo ukuthi umshushuzele alale uma esedlile right. Hhayi vele umntwana mani mncane but uba nalento ukuthi mama why kwamele ngingayi esikolweni ngigade umntwana. I mean mina ngiyafunda athi angeke ngikhuluma nawe ukhulume. Athi hhayi mina ngizotshela ubaba ukuthi athi uke. Yabo lelo olukhulumayo uzoligwinyela lona manje ungigwinyele nje lona angifuni kwakulizwe. Lakababa tshela usala nami la wena and lo baba lo tshelayo indoda yami husband ungishadile loya muntu. So there is no way ukuthi uzomamela wena over mina. So wena uma ungitshela ukuthi uzotshela uba like uthini angifuni kwakuliza lelo gama lokuthi tshela ibaba angifuni ubuligwinye manje-ke. Mntana mangala ukuthi kanti kahle kahle sekonakaliphi umama wami washintsha. Athi mama why ushintshile athi yabona naloku nywama mlibe uyangibhora. Umntwana mangala ukuthi hayi ngathi kuningi uyabona. Hayi vele angayiswa esikolweni ngekumele aloku agade umntwana ukuthi uma ekhala uzogijima atshela umama khona amemise lo mntwana ukuthi azalala umntwana nje sekaphila leyo mpilo sebamdlisa nje ukudla okungenashi. Uyabo sekacala amtreat-a vele ngendlela embi indlela ehorrible ukuthi yazini vele sekazikhipha ubuyena. Sekazikhipha step mama. Yabo labo step mama laba aba-wicked. Naye-ke yiloyo step mama loyo. Hhayi vele umntwana abone ukuthi hhayi yazini seku-worse manje especially njengoba kuvele lo mntwana izinto zivele za-worse or umama sekathanda lo ukudlula mina because akazi yena ukuthi akusiwumamakhe omzalayo lo you-understand. Hhayi alright fine ubaba abuye emsebenzini uma ebuya emsebenzini vele abuza enisele kanjani uyabona. Akhulume lokuthi hhayi umama mina akafunanga ngiye esikolweni uthi ngigade umntwana. So mina baba ngiyanga esikolweni nokudla unginikeza ukudla okungenasishibo. Nje akhulume athi lo baba kanjani manje iciniso athi ungathemba lo uyadlala lo ayikho lento ayishoyo. Angithi uyadlala girl. Avele athule umntwana angaphenduli yabona ubaba like abe nalento ukuthi uqinisile or akaqinisanga lo mntwana he. Kusasa kumele ahambe ubaba emsebenzini like angeke ahlale endlini kumele ondle abantu abahlala nabo. Uneyingane unomfazi naye kumele adle. So uma eyohlala kuyodliwana endlini ahambe kusasa emsebenzini bayimhuri ingane
bayimhure la mzimbeni, angamhuri la ukuthi ebusweni or la ubabakhe azobona khona, amhure la mzimbeni, amumhure strong, abe nemivimbo ugeli. Makaceda ukuba nemivimbo athi awulinge nje utshele ubabakho ngale ndaba and uphinde umtshele ukuthi mina ngithi ungayi esikolweni ugade umntana, uphinde umtshele futhi nangokudla. Angithi wena uyakhuluma la, u-Oleg emlomeni wena, angithi umdala, umfazi omdala phela wena, ukwazi ukukhuluma nyanyaru nyaru nyanyaru nyaru nyanyaru nyaru, ha. Umtshele-ke, ukumtshela ubabakho. Umntana vele sekayacala-ke, sekaba like uba ne-stress-ke manje sokuthi ngaze ngaphila nzima, umamami lo ongenza so. Cha, waze wangiphatha kabuhlungu umama, bengingazi ukuthi nabo omama abasizalayo kanti baphathana kanje. Cha, wangiphatha kabuhlungu umama. Umntwana loya naye uyakhula, makukhula loya nalo mdala uyakhula, uya-understand-ana. Hhayi vele bakhule. Hhayi vele ubaba abone ukuthi yazini kumele ngithathe lo ngimikise esikolweni angathi sithe caca, yabona, ngoba amasenti engathi ayavuma. Hhayi vele atshela umfazi ukuthi yazini mina ngiplane ukuthi ngimikise lo mntwana esikolweni at least esithe ukuthi nje ukuthi abe ne-education engcono since wele amasenti asavuma. Athi lo mama nini? Athi hhayi ngoba vele manje siphakathi nonyaka sengisholo ukuthi makuqala unyaka ngizokhona ukuthi ngimhambise aye kule sikolo lesi mina engimbonela si-right for ukuthi angaya kuso. Athi lo mama bese umntwana, athi umntwana singamisa e-creche if uyamayinda wena ukuhlala naye, because I mean awusebenzi, uhlala la endlini. So bengingacabanga ukuthi uyamayinda ukuhlala naye, but if uyamayinda it's fine, umntwana ngizombhadalela i-creche. Lo aye esikolweni sebantu abathe caca, kusho ukuthi wena uthi esikolweni sabelungu. Umntanami yena athi hhayi nawe ngamfaka e-creche yabelungu, ungamfaka e-creche. I mean lo mdala uyakhula, so kumele abe ne-future right. Athi la abe ne-future ebheda, athi angiyibeki kanjalo as ngisho ukuthi nawe ngamfaka e-creche yabelungu, anginankinga ngizobhadala. So angifuni kuze kube khona ngathi khona umntwana engimthandayo nengingamthandi. Ngibathanda bonke abantwana bami and ngi-expect-e the same nakuwe, athi u-expect-e the same nakimi. Lo mdala kusumntanami. Athi hawu manje wangijikela umntana sekhulile. Why wenza kanjalo? Why ungijikela umntana sekakhulile? Because mina ngazi ukuthi sibambisene, because ngakutshela i-situation yami the moment ngidibana nawe. It's not like ngikutshele sowuphakathi. Ngikutshele before even siqala ukuthi wazi ukuthi mina ngibhekene nasiphi isimo. Wamthatha umntanami wamenzela zonke izinto ezobumama, manje wazi ukuthi umama wena uyayijika manje. Usho ukuthini? Athi phela sesinayo umntana, ngaleso sikhathi ngangingenamntwana. So you can't expect me ukuthi ngifane nasekuqaleni. Awuboni wena izinto zitshintshile. And sinaye ugeli lona isidingo sakhe esiphi, kungcono umhambise aye kini. Athi hhayi angeke ngikhona ukuthi ngimhambise mina, abantwana bami ngifuna bakhulele phambi kwami. Athi kodwa esikolweni sabelungu ungakayi. Esikolweni sabelungu akayi, uzohlala nathi la afunde kule sikole afunda kuso. Athi hhayi angeke ngikhone mina ukuthi umntanami ngingakhona ukumnika i-best education, ngi-afforda, which is unfair. Kanti wena why sowuqala uba so? Why sowuqala? Athi wena kahle kahle awungazi, ngifunde ephepheni lentshungama, did you know ne? Ufuna ngilokhu ngibhizi ngiziphinda into engingayifuni. Umntwana kumele azi impilo enormal, ungamjwayezi impilo e-tops, ngoba masiphila siphilela abantwana. So ku-right aphile le mpilo ayiphilayo. Athi ubaba ngiyazi ukuthi wena mhlawumbe uzitshela ukuthi ngiyamspoila, angimspoili, ngifuna abe nolwazi olumo, uyabona nje naye like ngifuna akhuphuke empilweni. Umama abone ukuthi ngathi lo baba ungizela nento enginga-understand, yabonani.